Ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politiki ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi ku muyingamo kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi kwigenekerezo rya gatanu z'ukwezi kw'icenda 2025 tugiye kurabiramwe biri kubera neza ku marembo ya Uvira ku murongo wa telefoni. Reka tugerageze duhamagare uri mwabiri abice twumve impumeko iri mu gisagara cya Uvira aho bitangazwa ko umutekano ukomeje guhungabana. Ni mu gihe kandi zasambwe zamaze guhishura ko tayari zamaze gutangira kwerekeza mu gisagara cya Uvira. Ibiro bikaba bisigura uburyo cy'imirwano ikomeje kwibasira ibice bitandukanye, bikaba kandi byamaze gusubiza inyuma icyizere abaturage babiri bafite cyuko imirwano igiye guhagarara. Bikaba rero ibi ari ibintu kuri ubu ngubu byakwiye umutima abatari bake. Ku murongo wa telefone turumva ko bitari kudukundira neza ko uyu mutama yabasha kuba yaduvugisha akatubwira byinshi kubijyanye n'ifatwa ry'iki gisagara cya Uvira. Turakomeza tugerageze turebe ko biri buze kudukundira. Mu gihe rero dutegereje ko twamwakira ku murongo wa telefoni, ndakubwira ko kugeza ubu ngubu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ryemeje ko riri gukoza imitwe y'intoki ku gisagara cya Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Cyakaba ari igisagara cyegereye umupaka w'u Burundi. Umuvugizi wungirije wa AFC Dr Barinda Oscar yasobanuye ko abarwanyi ba AFC biteguye. Mutama wiriwe neza? Yego mwongeye kwirwa neza bwana munyamakuru. Ndumva network zakomeje kugorana ariko Imana ishimwe ko tubashije kuba tugufatishije. Biri kuvugwa ko igisagara cya Uvira cyamaze kwatakwa. Nukuvuga ngo imirwano yongeye guca ibintu, nukuvuga ngo imirwano yongeye gukomera cyane, nukuvuga ngo ibintu ntabwo byoroshye muri Uvira bwana munyamakuru. Yabubwize kuri ko ibintu byahinduye isura. Wenda turi buze kuba twavuga ibyatangajwe na Dr Barinda Oscar. Turaza kandi gusobanura denomination des hautes sur la ville d'Uvira. Ororo buse kutubwira ko ku misozi ya Uvira byifashe gute? Nubwo mu misozi ya Uvira mu bice byinshi bitandukanye by'umwihariko imisozi yegereye mu birometero bike cyane ukana hitwa Kazimvira muri centre ya Uvira neza cyane mu mujyi hagati. Imirwano ikomeje kugenda yasatira nyuma y'uko n'ubundi gisirikare cy'u Burundi cyakomeje kugenda cyongera ingufu nyinshi mu bice byinshi bitandukanye, ariko bakaba kuvuga yuko hagati muri FARDC bafitemo abagambanyi. Ni mu gihe kandi turi buze kugaruka kuri neutralisation des menaces contre les civils sur le haut plan mu Minembwe, aho rero naho turi buze kureba effecte politique militaire, turebe ibiri ko biragenda bihabera. Turaza kandi kubabwira chaîne des Mitumba aho plateau de Uvira Fizi na Intobwe uko bihagaze. Turaza kandi no kurebera hamwe ibijyanye na bassine retour de la lac Tanganyika, uza kutubwira ko ku kiyaga cya Tanganyika ubu byifashe gute? Nukuvuga ngo mu kiyaga cya Tanganyika icyitwa amato ahetse intwaro nyinshi cyane akomeje kugenda yoherezwa mu bice byinshi bitandukanye cyane, by'umwihariko ibice byabo muri Uvira nyuma y'uko gisirikare cy'u Burundi iri kuvuga yuko nyuma y'uko umutwe. Yego, turi buze kandi no kurabira hamwe ibijyanye n'ubutasi, aho rero bikomeje kugenda bigaragara ko byamaze gufata indi ntera, buri ruhande rwiteguye. Mutama, ariko mbere yo kuri buze kutwinjiza kuri tere, uranyumva? Ndumva ku murongo wa telefoni bisa n'ibicitse, ariko turagerageza twongere tumugarure atubwire ibyinshi bikomeje kugenda biba ndetse nuko bihagaze. Hagati aho rero mu gihe ntegereje ko agaruka ku murongo wa situation hari, reka dusubiremo amagambo akomeye yatangajwe na Dr Barinda, aho yagize ati buriya iyi Uvira mwumva ni umujyi uri hakurya ya Bujumbura mu birometero nka 5, kandi
ikaba iri ahantu mu kibaya cy'ikiyaga cya Tanganyika, ahandi ni imisozi ihanamye. Muri iyo misozi rero twe turimo mu misozi ya Uvira. Uyu Dr Barinda Oscar yasobanuye ko nubwo abarwanyi ba AFC basa n'abari hejuru y'igisagara cya Uvira, atavuga ko bawufashe kuko bafite uburyo barwanamo. Ati igihe nikigera tuzabamenyesha. Ubwo AFC yafataga igisagara cya Bukavu mu kwezi kwa kabiri 2025, byari byitezwe ko bashobora kwinjira mu gisagara cya Uvira vuba cyane, ariko ntibabikoze. Dr Barinda Oscar yasobanuye ko gutinda kwatewe n'imiterere y'ibice bihakikije kuko bisaba kujyayo n'amaguru. Umuvugizi wungirije w'iri huriro yagaragaje ko icyo abarwanyi babo bashyize imbere ari ukurinda umutekano w'abaturage bakomeje kugabwaho ibitero n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane abanyamurenge batuye mu misozi ya Minembwe. AFC ku itariki ya 4 yatangaje ko abaturage bo muri Uvira na Ituri bakomeje kwicwa kandi ko itazongera kwihanganira ubugizi bwa nabi n'ubutumwa bwacaga amarenga ko bashobora kuba bagiye kwinjira muri ibi bice. Mutama, ndagira ngo situation ni gute hahise hagira igikorwa nyuma yuko bigaragaye ko izasarambwe zifite gahunda yo kwinjira Uvira? FARDC na FDN bihagaze gute? Ukuntu ibintu bihagaze kuri FARDC ndetse na FDN mu misozi myinshi itandukanye nyuma y'uko inteko z'abaturage zitangaje ko zigiye gufata imisozi yose ijya hano mu Uvira. Yego, n'ubu amakuru angeze aka kanya ni cyane rwose ndi kwinywera amazi ndavuze ntireka basi niyageze kubaza abantu bari hariya biriya bisagara biri hafi ya Uvira. yego, numva uko ibintu bihagaze rwose. Ni ukuvuga ngo nyuma y'uko uyu mutwe w'inteko z'abaturage utangaje ano makuru, yego, narindi kukubwira ukuntu FARDC ndetse kandi n'abasirikare b'abarundi bari kohereza abasirikare ahitwa za Kibongwe, Kavimvira, Mwange, Kiroma, Kayaja, Munanira, Shenge, Kirungu, Kitara, Muheta, Karungwe, yego, Katongo ndetse na Gomba. Aho rero igihe hari noneho ahubwo imisozi ya Gomba ndetse na Katongo, imisozi yitegeye neza cyane ikiyaga cya Tanganyika ariko iri mu majyepfo ya Uvira. yego, nuko abaturage bamwe na bamwe muri ko yuko bari kugomba cyane bashyigikiye neza hamwe harimo abashyigikiye FARDC ndetse n'abarundi. yego, Abenshi muri bo mu makuru katanye ko kwimurwa bajyanwa mu bindi bice bitandukanye byahariye muri by'umwihariko bivuze ko bari batuye Katongo, Muheta, Karongwe, Kitara bamaze kugezwa mu bice bya Kibongwe. Bikavuga yuko hamaze kwimurwa abaturage barenga 201 cyane, ariko hagatumberwa kuba gikekwaho yuko bari kugomorora ku ruhande rw'igisirikare cya FARDC ndetse no ku mbaraga z'abasirikare b'abarundi. Kugeza ubu ku bijyanye wenda n'imbaraga zidasanzwe zitandukanye n'izazanwe, haba hari ibikoresho bishya byazanwe bitandukanye n'ibyari bisanzwe bikoreshwa n'iyi coalition? Bwana munyamakuru, amakuru mfite aka kanya, yego, nkomeje gukurikirana kandi kujya kugeza ku bakunzi bacu amakuru yizewe neza cyane 100%. yego, nuko imisozi nka Kirungu, imisozi nka Munanira, imisozi nka yego. Mutama, ndumva network zikomeje kuba ikibazo. nubwo network ntabwo zibazo. Yego, ariko ubu ndakumva wakomeza. Watubwiraga ko ni ukuvuga imisozi ya Kirungwe, yego, Kirungu, imisozi Kibonge, Kavimvira ndetse n'itwa Kiromo n'itwa Kashenge, yego, mu byerekezo biri hasi ya MTPR imirwano ku ruhande rw'intare zasarangwe aho bakoresheje indege za drone. yego. Ahangaha ngo hamaze gushyitwa ibikoresho byiganje. Mutama, ndumva bikomeje kugenda biracika cyane. Reka twongere tugerageze turebe ko twamugarura ku murongo akomeza tubwira byinshi, kuko bikomeje kugenda bigaragara ko tutabasha kumwumva kandi n'amakuru y'ingenzi ajyanye n'ibiri ko birabera hariya neza mu gisagara cya Uvira, aho biri kugenda bigaragara ndetse binibonekeza ko umutekano ukomeje guhungabana, akomeje kufatwa ingamba nshya. Byose rero ni bifite aho bihuriye n'ihungabana ry'umutekano. Mutamu, buratwumva? Ndabumva cyane. Ndumva network aho ngaho zabaye ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye ariko bijyana n'ikirere cy'ahantu ntabwo byoroshye bwana munyamakuru, aka kazi kaba kagoranye. Yego, wakomeza utubwira ubu ndumva biri ko biragerageza kumvikana. Ni ukuvuga ngo
kandi kukubwira yuko imisozi yahariya muri Uvira cyane mu byerekezo byitwa Kiruhu, Muramira, Shenyi, Kibonge, Kasimvira, Mwange, Kayaja yego ndetse n'ahitwa Kitara ariho hamaze gushyitwa abasirikare benshi cyane b'Abarundi. yego Bikavuga yuko icyitwa Air Force Base ari amaze gushyitwa byinshi bitandukanye. yego Iyi ni Air Force Base yahawe operation yo kugaba mu bice byahariya Imurenge, yego bakaharenga ndetse bakerekeza mu bice bya Remera, Mushereza ndetse n'ahitwa Dembe, Rungutu ndetse n'ahitwa Sanje. yego Iyi briefing rero bahawe yo kugaba ibitero bino bice biravuga yuko babanje kutonda kuko babonye yuko ibintu bitoroshye nyuma yuko uyu mutwe nawo wamaze kwitegura urugamba. yego Ariko mu gihe hari bwana munyamakuru bigiye gukomera cyane mu gihe gitoya. yego kugeza ubu ibyo byose biri kugenda byibonekeza, haba hari umuturage byatumye ava mu byo akaba yatangiye kuzingahunga? Ku ruhande rw'abaturage bari batuye ahitwa Kigija, yego Kigija muri byerekezo biri hafi na Gihande ndetse na Kingwengwe. yego Iyi ni Kihande ndetse na Kigija biri milimetero bike ugana ahitwa kandi ndetse na Remera n'ubundi aho ari gutekerezwa yuko hashobora gukoreshwa drone cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi. yego Bwana munyamakuru, muri ibi bice biravuga yuko aha hantu abaturage bari bahatuye batangiye guhunga mu rwego rwo kugira ngo bakure ubuzima bwabo mu kaga. yego hari andi makuru amaze kuza n'ubundi akomeje kugenda avugwa ku bijyanye na General Gasita, umaze igihe kinini agarukaho cyane mu bitangazamakuru bitandukanye ku mbuga nkoranyambaga bijyanye n'uko abazarendo bari baramwanze. Kuri ubu FRDC imaze gutangaza amakuru mashya kuri uyu mugabo. Wenda mbere ko tureba ibyo FRDC yatangaje, situasiyo iri kuri tere ku bijyanye n'abazarendo imbere ya Gasiti ihagaze gute? Dore ko bavuze ko bagomba gukora imyigaragambyo mpaka havuye, wari wambwiye kare ko n'ubundi imyigaragambyo yakomeje kuri uyu munsi wa gatanu. Byifashe gute mbere ko tureba ibyo FRDC iri gutangaza? Ubu imyigaragambyo irakomeje kandi irakataje ku ruhande rw'abazarendo. Yego cyane n'abazarendo bari bahawe operation bafatanyije n'abasirikare b'Abarundi, bafatanyije n'abitwa Eagles b'igisirikare cya FARDC basanzwe barwana bafatanyije n'abanakonda. yego ku mbere ku rugamba. Rero aba basirikare b'abazarendo nyuma ya operation bahawe yo kugaba ibitero ku muhanda uri hafi Route Nationale Gatanu ugana ahitwa Bihamamba ndetse n'ahitwa Kamisimbi Bugobe ugana mu byerekezo bya Bukavu. yego Wazarendo bamaze kwanga kugaba ibitero bino bice nyuma y'uko rwose bavuze yuko uno mugabo witwa Gasita ngo ari ikiso hagati ku ruhande rwabo. yego Bikavuga yuko ku ruhande rw'abazarendo hari n'ababuri birengera nyuma y'uko rwose bagaragaje yuko batishimiye gufatanya n'uno mugabo ku mirimo ku rugamba. kuburirwa irengero ubwo byagizwemo uruhare nande? Kuri irengero nta kindi cyabigizemo uruhare ni ku ruhande rwa wazarendo n'ubundi bakomeje kugaragaza yuko batishimiye mu bikorwa biri kugaragara ati muri FARDC, aho abazarendo bavuga yuko abo bita nk'aho ari abanzi babo ari bakomeje guhabwa izina ndetse kandi bakomeje no guhabwa inshingano zikomeye cyane, dore yuko atari na Gasita gusa bivuga ko n'abandi basirikare hagati muri FARDC kijabo cyane mu kugaba ibitero mu bice byinshi bitandukanye bategura, ariko bikavuga yuko ibitero byose bategura babitsindwamo ku mirongo imbere ku rugamba. Ese uko kumvikana guke gukomeje kugenda kwibonekeza ku LFRDC, abarundi bo bahagaze he? Uruhare rwabo n'uruhe kuri ibyo bikomeje kugenda biba byose? Nsanga kubera yuko igisirikare cy'u Burundi urabona yuko bakoresheje ubwenge bwinshi cyane ndetse kandi bakomeje gukoresha ubwenge bwinshi cyane kuko barabizi yuko muri Kongo harimo abaturage bavuga ikinyarwanda, barabizi ko muri Kongo harimo amoko menshi nk'uko intambara biri kugaragara yuko ahubwo kugira ngo irwanwe ku ruhande rwa FARDC nk'uko bavuga ko barwanira igihugu cyabo, ahubwo biragaragara yuko ari intambara yahinduye isura. Harimo abarwanira agaciro k'igihugu cyabo, harimo abarwanira agaciro ak'ubwoko bwabo cyangwa se bw'agace kabo cyangwa se ku ruhande rwo gushyigikira politiki runaka y'umuntu runaka. Yego ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi urabona yuko intambara uburyo bakomeje kwirwana ni uburyo birimo ubwenge bwinshi, ibi ntabwo umuntu yabigenza ingoyi. yego bo baravuga bati niba twahawe amafaranga tukaba twaremeye kugororerwa ibirombe by'amabuye y'agaciro, twebwe icyo tugomba kurwana ni intambara ari ibirombe by'amabuye y'agaciro cyangwa ari amafaranga tukazayahabwa cyangwa ntituyahabwe. yego
ku ruhande rw'igisirikare urabona ko ku mirongo imbere ku rugamba ntabwo bashyigikiye Wazalendo ndetse kandi nta nubwo bashyigikiye icyemezo cya FARDC mu gufata Gasita cyangwa n'abandi batandukanye ngo babahereze inshingano muri operation, dore yuko n'ubundi igisirikare cy'ubushuri cyahawe inshingano mu bijyanye n'ubutasi n'ibindi bitandukanye hagati muri FARDC bitandukanye n'uko byari bimeze. Yego nibyo reka noneho turebe icyo FARDC itangaza kuri biri gukorerwa Gasita. Nk'uko rero bigaragara igisirikare cya Congo babinyujije ku muvugizi wacyo Major General Sylvain Kenge Bomisa cyemeje ko Brigadier General Olivier Gasita amaze iminsi yarabujijwe n'Abazalendo gukora inshingano ze bamwita icyitso cya M23. Yagizwe umuyobozi w'akarere ka 33 kwa gisirikare muri Uvira mbere yuko Goma na Bukavu bifatwa n'iza Sarambwe. General Sylvain Kenge Bomisa yasabye abanyekongo kumva yasabye abanyekongo kumva amabwire y'abashaka gucamo ibice, abanyekongo bakagendera kure by'umwihariko abashaka guteza umwiryane hagati FARDC ndetse na Wazalendo bakorana byafi mu kurwanya M23. General yagize ati General Gasita yagenwe na Perezida mbere y'ifatwa rya Goma, mbere y'ifatwa rya Bukavu mu nshingano za komanda wungirije ushinzwe ibikorwa n'ubutasi mu karere ka 33 ka gisirikare, kandi ni icyemezo cy'ubuyobozi bwo hejuru. Ashyigikiwe byimazeyo n'igisirikare, ashyigikiwe byimazeyo n'umuyobozi, by'umwihariko ubuyobozi bw'ingabo. Umuvugizi wa FARDC yakomeje avuga ko ubwo buyobozi bw'ingabo buzi neza ko General Gasita akunda igihugu cye kandi ko nta cyamuhindura, kandi iyo bitaba ari uko bimeze ubwo buyobozi bwaramushyize aho adashobora kubangamira inyungu z'igihugu nk'uko byagenze ku bandi batawe muri yombi. Yakomeje agira ati igisirikare cya Congo kandi kiratangaza ko igishyigikiye byimazeyo Abazalendo bakunda igihugu kandi basaba kandi kirasaba kutemera gukoreshwa n'umwanzi ni uburyo bwo kubacamo ibice kugira ngo agerageze kuduca intege. Umwanzi azi ko nidukomeza kuba umwe atazigera abasha kugera ku ntego ze. General Sylvain Kenge Bomisa yakomeje amenyesha kandi ko abaturage bagomba kumenya ko iyo wabaye umusirikare utabo uri umuntu w'ubwoko ahubwo ubaye umukozi w'igihugu uko cyakabaye. Ati General Gasita ni umuntu ukunda igihugu bya nyabyo, wabyerekanye aho yanyuze hose, iyo haba gukekwa, iyo haba gushidikanywaho ntabwo yari kuba yarahawe izi nshingano afite uyu munsi. Yasoje asaba rubanda kutumva ibihuha ndetse asaba Abazalendo kutazongera kwemera gukoreshwa mu kurangwa n'ibikorwa bifite aho bihuriye n'umwanzi. Mu ntangiriro z'indwi nibwo inyeshyamba za Wazalendo n'abandi bo mu matsinda atandukanye muri Kivu y'Amajyepfo bamaganye icyemezo cyo kugira General Gasita umuyobozi w'ingabo. Ni mu gihe bavuga ko afite isura y'abanyamahanga, aho umuyobozi wabo uwiyise General Makanaki Kasimbira muri video yakwirakwijwe ku mbuga ngurukanabumenyi yavuze ko batakwemera ko abakomanda b'ingabo z'u Rwanda muri Uvira ndetse bahagarika ubuzima mu gisagara bakora imyigaragambyo bamwamagana, ndetse n'uw'imyigaragambyo iracyakomeye kandi iracyakomeje. Mutama ndagira ngo rero dutware tujyane mu misozi ya Intobwe naho duhishushe hari n'iminembwe, naho umutekano wambwiye ko naho uri kugenda wangirika ku giti gira intangere. Mutama uratwumva? Allo Mutama uratwumva? Allo Ndakumva Mutama, uri kuranyumva? Yego nakumva. Ndagira ngo tujane muri za Intobwe no mwira misozi ya za Fizi hose utubwire uko bimeze. No kwanga misozi itandukanye hariya muri Fizi nta kindi kitwavuga. Yego. Ni ku ruhande rw'imyiteguro udasanzwe, ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo, ni ku ruhande rw'imyiteguro udasanzwe, ku ruhande rw'ingabo za Sarambwe. Yego. N'ubu turi kuvugana aka kanya uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Yego. Nyuma y'uko bigaragaye yuko uruhande rw'ingabo za Sarambwe rukomeje kohereza abasirikare benshi cyane mu misozi itandukanye hariya muri Fizi. Yego. By'umwihariko mu misozi y'ahitwa Atabende. Yego. Mu misozi y'ahitwa Busorogwe ndetse n'ahitwa Rukuruku.
yego hafi y'umuhanda w'interinasiyonari karindwi ugana mu byerekeza ahitwa Katarenge, hafi ya misozi igana ahitwa Kiriko, cyane cyane muri za bice n'ubundi bivuga yuko harimo umutwe neza sarambwe. yego Biri kuvugwa yuko biriya bice abaturage bose igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo yego kibabajwe bikomeye nuko propaganda y'uyu mutwe yamaze kwinjira muri abaturage batuye hariya muri iyo misozi nagarutseho iri hafi ya biriya bice, cyane cyane ku muhanda rute nationali 5 uva mu byerekezo byo ku bitaro bikomeye bya hariya muri Ufizi. yego biravuga yuko rwose ibi bintu bikomeje kubabaza cyane nyuma yuko n'ibiriya bice byahariya muri Ufizi rwose abaturage bakomeje kugenda bagaragaza ko bashyigikiye umutwe w'intebe turambwe, cyane cyane abaturage batuye hariya ahitwa Kananda Center. yego Abaturage bahatuye biravuga yuko ngo abenshi muri bo uyu mutwe wabanje gucengezamo abasirikare ngo bagomba gukwirakwiza propaganda bigeza abasivile, yego zigomba kugira uruhare mu gucengeza amahame akomeye cyane y'uyu mutwe n'ibyo barwaniye, ariko ngo bitandukanye n'ibyo FARDC n'abarundi bumva. Ibi rero bivuga yuko abarundi bagowe kandi bakomerewe cyane no kuba bakunze bino bice bitewe na propaganda zamaze gukwirakwizwa n'aba muri aba basirikare bakomeje kugenda batsinda bino bice biyambara imyenda y'isivile mu buryo butandukanye. yego dukomeje n'amakuru n'ubundi arebana n'umutekano mbere yo kuza kutujyana mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, nyemerera tuvuge ku nkuru iri kuvugwa muri UPDF ubwo tugaruke tujyana mu ntara Kivu y'Amajyaruguru. Yego ni Major General Retired Hussein Ada wabaye umusirikare wa mbere wamaze igihe kirekire mu ngabo za Uganda kurusha abandi bose yitabye Imana. Inkuru y'urupfu rwa Major General Ada yamenyekanye ku mugoroba wo ku munsi w'ejo kuwa kane ku igenekerezo rya 4 kwezi kw'icyenda 2025 aho yaguye mu bitaro vya Victoria Hospital biherereye i Kampala. Major General Hussein Ada winjiye mu ngabo za Uganda ku butegetsi bwa Idi Amin Dada, yakoze inshinga zitandukanye mu gisirikare cya Uganda zirimo kuba umuyobozi w'ikigo cya gisirikare cya Bombo kinabamo icyicaro gikuru cyacyo. Ni mu gihe kandi muri 2018 nibwo Perezida Yoweri Kaguta Museveni yamushyize mu kiruhuko cy'izabukuru nyuma y'imyaka 55 yari amaze mu gisirikare. Kuri ubu rero inkuru y'inshamugongo nuko uyu mugenero yamaze kwitaba Imana, tukaba tumwifurije iruhuko ridashira. Mutama rero tujyane mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, wahikare byifashe gute naho umaze iminsi tubwira ko hari gukorwa deployment ku rwego rwo hejuru ndetse n'ibitero bya tonato agezweho n'ayahe kugeza ubu? Amakuru agezweho aka kanya, yego mu bice by'abarikare mu makuru agezweho aka kanya ni amakuru nakubwira ko atari menshi cyane, ni ibice byahitwa Ifatwa ndetse n'Urukumbirwa. yego aho bivuga yuko hamaze gushyirwa ibikoresho byinshi cyane by'uyu mutwe w'intebe zasarambuye cyane muri bice bigana ahitwa Ikobe ndetse na Fatwa. Bivuga yuko ibi byabaye nyuma yuko FARDC ibonye yuko kari agace ka Fatwa gukomeza bakoherezamo abasirikare nta musaruro bizababyarira, yego ahubwo imbaraga nyinshi bazerekeje muri bice bya Fatwa ndetse no hafi y'isantere ya Pinga, yego kugira ngo babone uko bagaba ibitero hariya muri za Marimo ndetse n'ahitwa Ipeti na Burayi bagana mu byerekezo bya Karindwi hafi y'umusozi wa Mweto witegeye teritwari ya Masisi. yego nk'uko amakuru yari akomeje kugenda aturuka mu bice byinshi bitandukanye, angere y'isoko no ku isoko no mu cyo ku munota biri kuvuga kandi biri gutangazwa n'abantu bari muri aya bice, yego yuko kwikubitiwe n'abaturage batuye Ifatwa, Marimo, Peti na Burayi batangiye kwikura muri aya bice nyuma y'uko umutwe w'intebe zakoranaga babwiye yuko ibice bishobora kuba ari imirwano ikomeye. Bikavuga yuko bamwe mu baturage benshi bakomeje guhungira muri iriya misozi ya za Mweto muri teritwari ya Masisi, yego abandi bakabonoka bugengana basangana n'ubundi muri teritwari ya Masisi nk'uko amakuru akomeje guturuka ku nkombe y'urugamba akomeje kugenda tugeraho umunsi ku munsi n'isegonda ku isegonda. Kiri kuvugwa kandi ikindi kiri kugaragara kiri kumvikana cyane mu bice byinshi bitandukanye, ngira ngo turacyari mu misozi ya hano muri Uvira. yego ni imodoka nyinshi cyane mu makuru y'imbese mu bantu baherereye muri biriya bice byahariya muri Uvira twumvishe ziri kuzana ibikoresho babizana hariya mu majyepfo ya Uvira mu byerekezo byahariya za Useni ndetse n'ahariya za Kikuku. Bivuga yuko izi modoka zifite ibikoresho bishobora kwerekeza muri ya misozi ya za Dende ndetse n'aya misozi ya za Murenge, Sanje ndetse n'ahandi hatandukanye. yego
bikavuga yuko kandi ibikomeje kugenda bikorwa ku ruhande rw'izo deployment ziganjemo cyane ibimodoka bya muzinga ari mu bwoko bw'ama BM21 BM20 ndetse n'ibindi bitandukanye. Umugambi ukomeye cyane ngo nuko iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashaka yuko iriya nzira y'uriya muhanda rute nationale 5 uva za Kiriba uzamuka Santere ndetse na za Remera, umuhanda wegereye cyane iriya misozi ya za Kamanyola, umuhanda wegereye misozi ya za Momosho mu byerekezo bigana neza cyane mu mujyi hagati wa Bukavu. Bavuga yuko n'ubundi ibintu bishobora kuza kuba byaba ikibazo kandi bigakomera cyane mu gihe uyu muhanda batawufunze, kuko bari gutekereza yuko ari wo muhanda woroshye cyane kuba igisirikare cy'Afurika ya Demokarasi ya Kongo cyagabwaho ibitero simusiga n'uyu mutwe. Rero bikanavuga yuko ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ngo bazanye abasirikare ngo badasanzwe ngo b'abakomando bifatanyije cyane n'aba basirikare b'abacansi b'Ababiligi bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo, za Colombia na Argentine. Abenshi muri bo bakizwe muri iriya misozi ya za Kirungwe, abandi bajyanwa ahitwa Gomba, abandi babajyana ahitwa Kayaja, ngo abandi babajyana ahitwa Mwange no mu misozi ya za Kiroma hariya muri Uvira. Amakuru kandi akavuga yuko nubwo bari kuzanwa ngo bahawe briefing ikomeye cyane yuko mu gihe g'icyatsi tangana nibuza n'iminsi 5 ibice byose uyu mutwe wafashe byahariye muri icyo gice bagomba kwikuraho, kwikubita ariko biganje mu bice bitarimo abasirikare benshi b'uyu mutwe. Ngo nyuma yo kubona yuko bahishuriwe amakuru yakomeye cyane yuko uyu mutwe wagiye ufata ibice byinshi bitandukanye, ariko kubirinda bikabigoranye bitewe n'umubare w'abasirikare bafite. Ariko nanone bikavuga yuko hari ikoranabuhanga ryazanwe mu ruhande rw'igisirikare cy'Ububiligi ndetse kandi no ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ryitwa rishinzwe kurwanya ibitero by'izi intwaro ziremereye zishobora kuba zakoreshwa n'uno mutwe ku buryo budasanzwe. Bikavugwa kandi byemezwa ko no kuri uno mutwe nawo ngo hari kurindi koranabuhanga bafite. Ubwo iryo koranabuhanga barishyize ahagana he? Ni ukuvuga ngo ni muri biriya bice n'ubundi nagiye ngarukaho ya misozi ya Kirungu, Shenge, Munanira ndetse Kibondwe, Kazingira, Mwange na Kiroma n'iriya misozi iri mu majyepfo ya za Uvira, za Kitara, Karongwe, Muheta ndetse n'ahitwa Katongo na Goma. Ni koranabuhanga bivugwa ko rizahindura iki? Aha ni ku ruhande navuga ko igisirikare cy'ubundi n'ubundi kivuga mu gihe tutazanye iri koranabuhanga. Yego. Ibi bice byano muri Uvira ni ku ruhande navuga yuko nubwo igisirikare cy'u Burundi cyahawe inshingano zikomeye cyane ku ruhande rwacyo kugira ngo bakore operasiyo zo guhagarika ibitero, bakore operasiyo zo guhagarika intambara mu bice byinshi bitandukanye no guhagarika umuvuduko w'uyu mutwe, dore ko navuga ko no kuri ino minsi ku kigero kingana hafi na 80% ibi bari kubigeraho. Yego. Aha rero ndakubwiza ukuri yuko uruhande rw'igisirikare cy'Urundi kiri gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo baharanire kurwana ndetse kandi no guharanira inyungu zabo ku giti cyabo muri rusange. Yego. Yego, mbere yuko turi buze gukomeza n'ubundi kubijyanye na deployment mu bindi bice, ndagira ngo unyemerere turebe ibyakozwe n'abayobozi ba AFC mu gikorwa cyo gutangiza umwaka w'amashuri 2025-2026. Ni abayobozi bakuru mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo AFC, barimo Corneille Nangaa, barimo n'abandi bayobozi batandukanye. Batangiye gukora ibikorwa bitandukanye birebana no gutangiza umwaka w'amashuri, aho rero bitangazwa ndetse bikagaragara ko Corneille Nangaa Bisimwa bagaragaye bari kumwe n'abana b'abanyeshuri mu bice bigenzurwa n'iri huriro aho bagiye gutangiza umwaka w'amashuri. Ni ibyabaye kuri uyu wa mbere ku igenekerezo rya mbere ry'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Nibwo abanyeshuri bose bo mu bice bigenzurwa n'iri huriro rya AFC bafunguye gutangiza igikorwa, bikaba bizabereye muri amwe mu mashuri aherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Amakuru twabonye aremeza ko mu gitondo amashuri yafunguwe
ndetse igoma batangiye kwiga. Si igoma gusa hafunguwe amashuri kuko n'ahandi nuko bizagenze nko mu bice bya Masisi, Rucuru n'ahandi. Bamwe mu bayobozi bagaragaye mu mashusho ubwo AFC yafunguraga ku mugaragaro amashuri y'umwaka wa 2025 barimo Nanga na Bisimwa, Guverineri Kivu y'Amajyaruguru Bahati Musaga Erasto n'abandi. Banasabye abanyeshuri kwiga bafite intego yo gutsinda neza no guhesha ishema imiryango yabo ndetse n'igihugu. Ubundi kandi banasabye ababyeyi kohereza abana ku mashuri banabizeza ko umutekano wabo urinzwe neza. Ku rundi ruhande ababyeyi nabo basabye abayobozi kubafasha kubona ibikoresho abana bakoresha mu mashuri bavuga ko bihenze. Akaba rero ari ibiri kubera igoma birebana n'ibijyanye n'imyiteguro ikomeye, ndetse bikaba ari ibintu kuri ubu bikomeje kugenda bivugwa ko bitoroshye. Ariko hagati aho ibintu ntibyoroshye. Kare twakiriye amakuru, uranyumva? Yego ndakumva cyane. Agaragaza ko mu ndondo ya Bijombo ibintu bitoroshye. Hano rero hari amakuru twakiriye, ndagira ngo unyemerere nyabwira abadukurikiye, noneho nawe uhita utujyana kuri uyu mugoroba uko bihagaze, kuko nari nayakire kare ariko sinari mfite uburyo bwo gukora ikiganiro ngo mbibwire abadukurikiye. Yego. Biravuga ko rero hari ibyabaye ku ngabo za FARDC n'iz'u Burundi mu ndondo ya Bijombo, bikaba ari ibintu biteye ubwoba bukomeye. Bikaba bivugwa ko rero ingabo za FARDC n'iz'u Burundi mu ndondo ya Bijombo zagabye ibitero. Hamenyekanye amakuru akomeye y'ibyabaye ku ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'iz'u Burundi zikorera mu ndondo ya Bijombo muri teritwari ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Haravugwa ko hari abakomeretse ndetse hatse n'ikibatsi cy'umuriro muri imirwano ikomeye yabaye. Ni amakuru yavuye mu bantu aho bahamya ko ku cyumweru habaye imirwano ikomeye ndetse no kuri uyu wa mbere. Amakuru aragaragaza ko umutekano uri guhungabana cyane mu Bijombo. Ndagira ngo rero mutamutujyana ahangaha utubwire ibindi birambuye byagenze gute, ese kuri uyu mugoroba umutekano wagaze gute, ni ibiki bigezweho kugeza ubu? Nuko ngo igihari nta kindi ni ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse no ku gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngewe ngarukaho cyane no ku ruhande rw'uno mutwe aho ibitero bikomeje kugenda bikomera cyane, ndetse kandi bikagaragara yuko ibice by'ibintare zatarambwe zirereyemo aribyo bikomeje kugenda byibasirwa cyane kandi ubona yuko biri buze no gukomera cyane mu buryo budasanzwe. Iki gisirikare cy'uno mutwe ukurikije umuvuduko w'ingabo za leta ya Kinshasa n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi uburyo bari kugabamo ibitero, yego, bikagaragara ko rero ibi bintu biri buze kuba ikibazo kandi bikaba ihurizo. Ariko nanone mu makuru adasanzwe akomeje kugenda avugwa ndetse kandi bikomeje kugenda bitekerezwa, biravugwa yuko bwana munyamakuru mu gihe ibintu byaba bikomeje gukomera cyane biri kugenda gutya mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru, muri Kivu y'Amajyepfo, dushobora kuza kubona akaga gakomeye, kuko biravuga yuko iri ari intangiriro cyangwa isuzuma rikomeye cyane ry'ibitero bikomeye cyane bishobora kugabwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi mu bice bitandukanye. Kandi ubona yuko ikibazo cyabaye ikibazo, ubona yuko akaga kabaye akaga, kandi bikagaragara yuko byanga bikunda uburyo umurundi ameze. Briefing yahawe ku mirongo imbere ku rugamba ni briefing idasanzwe kandi iteye ubwoba, aho n'abaturage batangiye kwikanga bavuga bati twebwe ngubu igisigaye no guhunga. Byari muri ibyo bice bagiye ugarukaho bitandukanye, byano mu bindi bice bitandukanye uyu mutwe utarageramo henshi na henshi. Yego, kugeza ubu ku ngingo irebana n'abaturage bahungaho bihagaze gute? Population mu bice byinshi bitandukanye, mu bice abaturage bari guhungamo ni benshi cyane muri ya misozi ya za Kayaja, mu misozi ya za Munanira, mu misozi ya za Shenge ndetse na Kirungu. Abaturage baravuga bati mu gihe igisirikare cy'u Burundi cyaba gikomeje kudeployinga abasirikare benshi muri ibi bice, ibintu bishobora kuza kuduteza ikibazo kandi bikaduteza n'akaga. Bati rero reka twebwe twikuriyemo akacu, mu gihe uyu mutwe uvuga uti twebwe ntabwo natwe tuzemere guhara ibice dufite cyangwa se ngo duhare dignity cyangwa se agaciro dufite kacu mu bice twigare no mu bice tutaragiramo. Dushaka yuko twubakamo itafari rikomeye cyane ry'uko aba basirikare b'Abarundi bashobora kuba twabarwanya. Ukabona yuko mu ruhande ubona yuko rukomeje kugenda
rugira ubwoba bukomeye cyane nuko n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo gikomeje kuzana abasirikare muri bino bice bitandukanye, ariko ntabwo bafite icyizere cy'uko uyu mutwe udashobora kuba waramaze gusa abasirikare muri bino bice, ariko nanone kubw'icyizere navuga yuko bafite ngo ku ruhande rw'igisirikare ngo cy'abarundi ngo gikomeje kugenda kizana bamwe mu basirikare b'abahanga mu bijyanye n'ubutasi n'ibindi bitandukanye, bakizera yuko ibikorwa biri gukorwa muri ya misozi ya za Kawezi, Kavimvira ndetse na za Kiroronigo, Kihande, Kangwengwe ndetse n'ahandi hatandukanye muri ya misozi ya za Rukana, Rugombo ndetse n'ahitwa za Marambo, Rugongi ndetse na ya misozi ya za Bideka na za Rubarika, bakavuga yuko ibi bintu bishobora kuba byagenda neza ku ruhande rwabo cyangwa se intego bafite kuba bayigeraho nk'uko bakomeje kwivuga. Ariko bwana munyamakuru nakubwira yuko ibintu bigoranye ukurikije uburyo ki operasiyo zimeze cyangwa se ukurikije uburyo ki ibintu bikomeje kugenda uko umunsi ugenda uzaza ndetse n'isegonda biza haza ibindi. Yego, reka dukomoze ku makuru ari kuvugwa muri UPDF. Ubwo noneho turahita tujya mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru tubwire deployment uzawarikare, Rubero, Masisi n'ahandi, naho turebe uko bimeze nyuma yo kuva mu Bugande. Igisirikare cya Uganda kimaze amezi gikora iperereza rikomeye ku bofisiye bakuru bakekwaho uruhare mu guhimba ibitero by'ubwiyahuzi bakabyitirira umutwe w'iterabwoba ADF ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urwego rw'igisirikare cya Uganda rushinzwe ubutasi CMI muri uyu mwaka rwatanze impuruza kenshi ko ADF iri gutegura ibitero by'iterabwoba. Muri ubwo rwagenda muri aya makuru rero bavugaga ko barimo abayobozi bakuru mu gisirikare kugeza ku mugabo w'ikirenga Perezida Yoweri Kaguta Museveni, akavuga ko bari mu bahigwa nk'uko amakuru icyo gihe yatangazwaga yabigaragazaga. Kuva mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2024 diviziyo y'ingabo za Uganda zikorera mu misozi miremire iyoborwaga na General Major Richard Otto, abashinzwe ubutasi bayikoreragamo bakoze isuzuma babona ko nta kimenyetso kigaragaza ko ADF ishaka gutera Kampala. Abashinzwe ubutasi muri iyi diviziyo bibajije uko CMI ikorera i Kampala yaba yarabonye amakuru yatumye ihamya ko hari ibitero by'iterabwoba biteganywa na ADF. Igaragaza ko ubuyobozi bukuru bw'igisirikare izo mpungenge zidafite shingiro. Igisirikare cya Uganda cyari cyaciye amarenga ko kiri gukora iperereza muri Mata 2025 ubwo umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yakuraga General Major James Birungi mu buyobozi bwa CMI akamugira umuyobozi wa diviziyo y'ingabo zikorera mu misozi miremire. Cyo gihe General Muhoozi yashyize General Major Otto ku buyobozi bukuru bwa CMI atangira kugira uruhare rukomeye mu iperereza ryari rikomeje ku bofisiye bakomeye bahimbye ikinyoma bagamije gusaba amafaranga yabafasha gukumira ibitero bya ADF. Byamenyekanye ko ubwo General Otto General Muhoozi yakuraga General Major Birungi muri CMI yagiraga ngo ativanga mu mirimo y'abakoraga iperereza ku bikorwa bibi byamuranze ubwo yarari muri urwo rwego. Mu kwezi kwa Kamena 2025 igisirikare cyataye muri yombi Colonel Peter Ahimbisibwe wayoboraga ishami rishinzwe kurwanya iterabwoba muri CMI na Lieutenant Colonel Ephraim Byaruhanga wayoboraga irishinzwe ibikorwa byihariye by'igisirikare. Mu gihe iperereza ryari rikomeje, Colonel Ahimbisibwe na Lieutenant Colonel Byaruhanga bakomeje gushyira mu majwi General Major Birungi basobanura ko ari we wategetse abofisiye bato kubeshya ko ibiturika byapfubijwe i Kampala muri Kamena 2025 byari byatezwe na ADF. Bucece General Major Birungi yakuwe mu buyobozi bwa diviziyo y'ingabo zikorera mu misozi miremire agirwa umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'igisirikare muri ambasade ya Uganda mu Burundi, ariko ntiyari yakagiye i Bujumbura gutangira inshingano. Ku mugoroba w'itariki 28 Kanama 2025 General Major Birungi yahamagajwe ku cyicaro gikuru cy'igisirikare Imbuya yitaba ku munsi wakurikiyeho yamburwa imbunda aha
yahatswe ibibazo mu gihe cy'amasaha 7 nyuma yoherezwa muri gereza ya gisirikare yahitwa Makinge. Ofisi ye yemeje amakuru y'ifungwa rya General Major Birungi, yasobanuye ko akurikiranwe gutanga amakuru y'ibinyoma, gukoresha nabi umutungo w'igihugu no kuyoboza ibikorwa bya gisirikare. Ku munsi General Major Birungi yafungiweho hafashwe n'abandi basirikare 8 barimo 3 barashe umugore wakekagaho kuba umwiyahuzi washakaga kugaba igitero cy'iterabwoba kubizizaga umunsi mukuru w'abahawe Imana bahitwa Munyanyo muri Kamena n'abasivili 2. Biteganyijwe ko abafunzwe bose bazagezwa mu rukiko rwa gisirikare rwahitwa Makwinge bashinjwe ibyaha birimo kugambanira igihugu, kunyereza umutungo w'igihugu n'ibindi byaha bikomeye bifitanye isano n'umutekano. Ngayo nguko rero ibi ni biri kuvugwa mu gihugu cya Uganda by'umwihariko ndetse no ku gisirikare cya Uganda birebana n'umutekano. Ndagira ngo rutujyane i Masisi, Warikare, Rubero, tuzenguruke intara ya Kivu y'Amajyaruguru naho tubwire uko bihagaze ku ngingo zikomeye zirebana n'umutekano. Zifashe gute? Igihari mu bice bitandukanye byari muri teritwari ya Masisi n'ikikango gikomeye nyuma y'uko n'ubundi ibintu bigarukaho cyane ukuntu igisirikare cy'umutwe neza turande cyavuze ko gikomeje guteza inkeke kandi n'ibibazo bikomeye byo gutekereza yuko ibintu bikomeje kugenda bihindura ndetse kandi bikomeje kugenda bikomera cyane, batekereza yuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda cereza uruhongohongo abasirikare babo bishobora guteza akaga gakomeye mu bice bagenzura. Yego. Ku ikubitiro rero deployment ziguca ibintu mu bisozi yari za Rusayo, Rutoke mu mujyi wa Goma, mu bisozi ya za Katindo, muri quartier Birere abasirikare bakomeje kuzanwa ubutitsa. Bikanagaragara yuko za ngamba z'uko abasirikare aribo bagomba gutunga umutekano n'injoro ndetse kandi n'abapolisi ba AFC polisi bafatanyije cyane n'igisirikare. Ibi kandi biri gukorwa nyuma y'uko hafashe ingamba z'uko umuturage wese utuye mu mujyi wa Goma agomba kugeza neza saa 12 agataha, hanyuma ibice byose bituwe n'umujyi wa Goma no kutaka n'ubundi uyu mutwe ugenzura bikaba biri gukontororwa n'uwo mutwe mu buryo bwiza kandi bugezweho. Yego Mutama, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego murakoze cyane bwana munyamakuru. Yego namwe banywanyi bacu mudateba kubana natwe ngaha, reka dusoreze ngaha. Tubashimire cyane mwe mudateba kubana natwe kuri Boresha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Niba ari ubwa mbere dukurikiye hitusyonda sabone ntuzongere gucikwa n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Hasta la vista.